ten sumdawnna an khawih thei lo na turin LMC a thlen ni se ti an rela an pol president atan bu PC laram nga ka an thlang Lunglei Municipal Council hnuai Local Council somni pali intel khomna Lunglei Local Council Association chuan vo in khan HPC Conference Hall Chan Maria Local Council Chairman Cheu ko khomin thil poimo tak an rel ba ka shwai to thar an thlang Lunglei Local Council Association chuan LMC huam chunga Raltlan omte chungchang an rel hawa Raltlan ten sumdawnna an khawih ve lo na turin LMC a thlen ni ro se ti an rela Local Council tin te chuan Raltlan kan nei za dik tak she turin mani Local Council chewa record nei ni se an ti a Raltlan refugee camp siambel turin sarkar a thlen ni se ti an rel bokani Lunglei Local Council Association chuan 15th Finance Commission grant chungchang soi hoin 15th Finance Commission grant kumsang ni somni pathum sang ni somni pali ami le kumsang ni somni pali sang ni somni panga ami local manga na an tho theina torin Lunglei Local Council Association shwai tu te chuan mala se ti an rela it will be fun chungchang po soin Local Council ten an chan ve tor chin chu engtia kalpui tur nge ti LMC lam soipui ni se an tibok ani Voina LMC huam chunga Local Council Chairman Cheute kalkhom chuan kumsang ni somni panga atanga kumsang ni som thum chunga Lunglei Local Council Association shwai tu tur an thlang hala Chairman atan PC laram nga ka Sekhun Local Council Chairman chuthangin Vice Chairman a PF lalzom liana ramthar Local Council Chairman an thlanga Treasurer atan buke zodin sanga serko Local Council Chairman thangin General Secretary atan Joseph Lashiat puya sailo salem veng Local Council Chairman an bok ani office bearers an than chhuat te hian assistant secretary pathum an ruat bel don ani voina Lunglei Local Council somni pali chairman cheu kal khom te hian tailama ruai an kil ho ngal ani